Normala kenyam biya kamal ka Nuer TV channel anda manduni shang kosnyak te kon ka jom do dian mede konaling kan kono nyaman walle shang bangwan ka pai bakel ron kina dangraw wide jan dangraw wide diech joban ling gwasa me jomi mgoliang ka kondial okay chalat gwasa menene men bukon kulaling ala de ni SSPDF ki kum kirma yadit can be can peacekeeping forces biken ka kwan ready ni SSPDF ngai kono no peacekeeping force mun kwan keje la ja kwan ke ready ngai ken no de to ngai ken mal ka jom gor kono bana kulin gwasa me ka manana chalat gwasa me ni mugoro dongde kono linkel ka ta dana chikan lat keje mugor no bakwen ye bani ko gor kono bana tika lieng ka bukon tika shoblo aj murong ka ta dan char kene je en kumi kirmi yadi de no bikene neten kontila peacekeeping force nei ti shinong no de mal dere tere we ka South Sudan ka bukene part of UN peacekeeping force ne me gaina but according to manan balari gwasme bajela according to manan chikana lat chana balat ke we dong de lat ye ke je but bajelat me chitmanan chikana gor gwasme ko en men chikana lat gwasame no gwaje gamana ndongde kono char kono di kokien bukon linkel de jenen kono ma gwasame ni ke de ni SSPDF no an jowlin kono gwasame chikana lar nenen de ne kuma kirma yadit kene bike de ni chopke kinongwan te ba recruit te bale la peacekeeping forces ken de ni to ba kele la peacekeeping force te ba train ka ba ke nyech chicken jo mo chicken kwen bana wo ke detail ke diala kono chala gwasme South Sudan People Defense Force la SSPDF okay chikala do bikene teach of ke kin dangwan la new personnel woneka including position in the riverine force and the peacekeeping unit wa bani di kinungwan baga kwa inkaka chaje confirm walle ka shinga bangwan ka pai bakel ron kin dangraw wi jen dangraw wi diech ramadan la spokesperson Major General Luray Kong ka jom shalat rewich ka juba ka bilpam la headquarter SSPDF headquarter ka juba ka jeilat la shinga bangwan walle ka ron kin dangraw jen dangraw wi diech chikan dol mo chikan dol no mi broda la de no badin te kin dangwan baga kwan ka baga jaka UN peacekeeping force ka jodan shalat ke je no ke ala motto dien ke me chikan la de wonene under the motto save your nation build a professional and modern arm ajen ngade dien ajen motto dan je kan la reje mo won wo ganga wich no ka la de let mugwa mi biya dungdun ke mi biya tik dun no ka do badanen de na tike de ni ti jidine te ngai shianga danen wo win mon ka je ka jen gwasme ngai ko na gwan go kanam la de mishit kana mene no chawe tu gerun by the way gore je biali ngwa wa to gerun run ka shanga wel ka pai bakka run kina dangro jan dangro de die gor ke de ni ti chop ke kina tu kinungwan atiburu di report no ba ko ngejala SSPDF ba ngejala SSPDF ala peacekeeping force bari ko la na mene la time to continue critical time long ke ripone kono nun kerech en wo bade bade ngete ke this time there beje met okay there let you tere ko ken gor no biken kalat ke ken de inde to de ni kin dang wana tone no ken na ken kin dang diok okay ba ka kan re nente la SSPDF no ke ken de kontin buguj biken gang achika la no biken they have to patrolling and securing the country river ken de ni ti kin dang diogo ti la peacekeeping force tini ken ko na ba jaka biya jel kare yir sia system sia na ta ken ko na bu jare yir alo already si peacekeeping force ti ke de ni kirma yadi ti ba na ba kan yire ko bi kan jel kare yir ada kula peacekeeping force di peacekeeping force ke tam de no ngane ko kien korena mulat ge tege peacekeeping force mulat ke kuumɛ SSPDF la kuumɛ South Sudan nyo de gwano ajan do bran la kan ngana ngaje tam dan chane ngaje no me cha me cha na ngare yir eto e kan tete e ka logi wan ba chigi nyingi wan ga te kon ke kwa ken te me tege tente don tege tente ngwan long te gor kan bug nor ba kan ngane ka je chwayo kebne dio ji kon ne me dan je ne ku kan fan gagla bokaje no na ko boken ka yunti so ngai ko na dial kon lat korodien
so she time ko dong de kon laro na me yenato tiyen ke kiyen na me melerode no we know what is happening man tuok tin o nwere ba ka leli ba ka mo keriek ba ka ne ko jen target dana tekeke no ka gwado dien jene chikene kula da gwado menene kene kine dangwan ba kine dang dioko kine ngwan ma dendia kine diok bikanetin kon tin jel kare year te bare la ba wij ba ja gang bo jal kare year ke peacekeeping force kene di kit panken ken ba sorry ke different thing riverine me kene ko na jel ko wang year la peacekeeping force kene ti kit karodian a big participate ke international peace mission alongside troops from over 120 countries 81,000 Korean kan ba lo jagbu ko widi ala ko ken donc de nang wijo dien la peacekeeping force ka dobra en kan arke ba ne ti kina dang diok kene te ba nuare ba ka mo kere gre yere so ne me chala de wuri shalga me general lure ko ngane ga ta dana chicken criteria ni kan larke je chikala no ne ko no gorke ramati grun wal bada uru ni jandang de gude diech so but tam be beje long ala gorke ne nying miti ke run wal bada go ke run jandang de uru di ma jin yang jo qui okay run wal badda go jandang de wuri di kene ko no gorke ke jorani kan lat ke je amadi di kan lada gorke ram mo ci to ka secondary school certificate or equivalent physical fit mentally sound morally upright and have no criminal record and be fluent in English and Arabic. The two main language used in the military are English and Arabic. Janta dani kan lat ke je no okay ajan ram gor no baben barodo shuben gwarech rey we ke juba ka do badana chalat ke ken enona nyok ramadan en buro do garbi yiga ramadan South Sudanese citizen mute grun wal badak wo grun nyandang di wure die ke jorani kan lat so neme janana gode nyaka kon kel la peacekeeping force ba lad ken trade take diu chega mangai kon duno jandana chalar ne ono tele ne kon de chuptin ngwasa mi ko ke tam tenare kur tele na tam gona mo na wur na tena wurka jo me gorje de jenung labdet kaya membia ngach na da kor ko bure bey kamrol Ethiopia kene SSPDF ni nying South Sudan so ani wan jeno biya le redien biya le ni jek ka ler dana banong ya ko ler kene men biya te kamal bye bye